Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam Jumadi no so health tips na otwi mu yada Auntie Diana se papa nkoma woni ye die wo hemophilia mu na nenso eye fie daide na wonim se Kelmed Pharmaceuticals for so ebe boa ye ewo nkomodie ahodo ti oba pa mama BC agenedwa de nuru ahodo wo adwama so ne ye woni padua mu edi nkomo Oba pa yamu achemu akwaba. Yeah, na ma. Na ho ye de. De o hairstyle de oboa. Ai. Ayade. Mama BC. Enti Kelmed. Yo. Ahodo. Medase. Madam atiefo ase na madam ahwefo so ase se de bia omunyamre na omutie mi. Erade nhira wo. De bia asama ameka ne se oman benya enkoso a eye enkoso papa a asundwe wo mu a na yapomudin ho nsem eye. Say obi yare a ha adwen enti emagina sa kwan so na maka say ye da Awurade asese Kelmed abedua Ghana man mu ha Kelmed bebia wo bia me chawo anope media ne mama BC 56 cream wasem ene pine leaf ointment wasem na ye beka anope Kelmed Pharmaceuticals Limited eye adwumaku a ye kra nro efi India man mu eba oman na se ye kan nro a enye nro bia sa akeke enro papa enti ena anope ye beka koko eni ekuro ho asem enti mesre mo se mode maso ebe fem me medam ase ebia koko eye yare a ha adwen pa na nkrofo se koko ni edru koko ewe edru ano eno ane pile ointment ne tablet sei na tie bebre wa adwaman so na mum ne papa no papa no eni de bia me ka se so papa preko na nia edro no so echi ne se woto a wonwusu na wo de betu dem ene wo hu ne nsunsu aso papa no koko ye yare a edi ye nya nso ye ma ya adwen enko ho enti se wo betie mi na watie mi asopam a sabe ebe boa na boa abusua ese ane se wo yare a na akamma na ka abusua na wa woda won so na wo bre enti se koko anase droni beka se pulse anase hemorrhage na etete wo hawo wani ekekaw ejawaye mutim sabe vein no inflame anase huwa na apai efi sabe bebia woja wanan na fi aja wo moja bacho anope se wotie mi a ene ye woda kona kope pine leaf ointment ne tablet ointment ni sei ene tie ena tablets no anase capsules no sei na tie na nia etie ne se capsules no se wonno ma se ya no pa no nsia ese ya nwumre no nsia se ye no nso ama ne nya nwumre no nso udi su pepepa wa obehu edo ne fe so me dohye na hu papa ewom enti pine leaf ointment ne capsules asem ena me ka kire wo se koko yi enya abeye wa uyem betim enja akwala ena enya pani first ne yesi yare bi wo wa enya akwala se ye nuane na ye dim te se obia ebetimia enya bi sa enti se enya abeja wo sa na uyem betim sabe ukọ ejana bia na wo chim na enti no ehuhu a epai edi moja efa sabe wotu bebia woja wanan no se wo de ko ayare sabia eye na mum edum pempenso bi a omu nisio meye afa ho eja se anase kopem se ye be ye surgery afa sabe wotu bebia woja wanan no ye wie na wo san dija wo ho a ebesen aba enti ye mpese sansunsanso ni nyina beba na Kelmed se eye or the pine leaf ointment ne tablet aba numbi na fa bistrasa ene sike ni ho eden ensu otonso fo mo ye de enti mesrew wa wo hwe me no ene ye wo lucky day eni pulse se kokonko a na ye wa onua kan ho e wo pharmacy bia e wo krom hanom re pharmacy bia ne kope bito menchare ho no ye beko BC 56 cream so sei enetie eye kuredro won waso a side effect bia eni
eya meka kire mo say e de na ma yendro no e danso enu no bebre we dwama nso ye de no eye nhaban ma side effect bie ni ho enu nti ne ya nhaban na to say se mo hwese na yetie na mi wo ayaresabia minimu ne ekọ ya yusu nnuo ni bi yenimu ne yetie enti ne yedi ho adanse enti tobi na ekuro de ne de ekura Kelmed esama ye bonus a eye promo e da dwaman so sia wo tobi a ya che obi aka ho say netie BC 56 cream unya ba ko a eye fato ho ekuro bia se bibi na show ade atwa wo ye diabetic ene eja we ekuro anasa chronic wound ekuro a aye kwankro wakwa entimi enwu onua fa number yina freye 059-855-3075 numbers ni na etwa afidie na ase no grab bi trotro bi fa wotro dia na trotro bi afi wo hia yen ye wo nkra ha de ba bia boru a afi ya tre ya hye mu akọ nkronkro so ntime bobo bi na se wo wo ho no na wutie mi a wa kan ho akọpa bi nkra ha ka na hyi Kelmed Chemical Shop a ehonom ben mpamprom okọ honom a obenya bi mpamprom junction honom ena nungua scan pharmacy nungua katamanto ehoso okọ ha obenya bi ena Grace Chemical Shop nungua Nautical Road ehoso obenya bi wo honom ena Seshi Escora Pharmacy Kumasi Imam Pharmacy ewo Kumasi offense okọ ha obenya bi okọ nkwanta Oti region Muslim Pharmacy enkwanta ena McCarthy Hill Pharmacy eben government hospital no akawe oni omo edi nhwanimu okọ ho no ma obenya bi ena Best Chemical Shop ewo Abelempe okọ ho no ma obenya bi eben Center Market Bridge no okọ ho no ma obenya bi ena Nana Chumasi Chemical Shop Achimodan se ya treya hye Achimodan for pantomo nwa maso na muntie mi Nana Chumasi Chemical Shop okọ ho no ma obenya bi Dixon Chum Chemical Shop Kennedy Pharmacy ho no nyina aye Achimodan LB Buafo Pharmacy okọ ho no ma obenya bi ena Kano Pharmacy Odan Jubilee Hospital Odan Achimodan Walgreens Pharmacy Both Chemist Pharmacy ehonom so okọ honom obenya bi ena Amen ehonom ye asaman kese okọ honom obenya bi SAS Pharmacy Adeso Heripel Pharmacy enu ye kede Achimodan fo ni nyina momfa mani enche wo hono ena Martin Kumi Chemical Shop kede Alfred Bentel Chemical Shop enu ye Swedro modi mani kire pharmacy biara monsa beka bi adro ya ye kan ayi FDA agiatum e wo man mu ha wo tese bibie dadin enya ne ehye sabesumi ase a oya ma wana wo tete adro yi eye kura dro nwanwaso a sa wonya de tu wo kuro so ama ame emfa ho ne mfie dodo a ekuro no edi se kuro enya beto nipadua na akwa ababi a na aye ohaw sebe emeto ho kra na etisen enya beto ho no wampe ho asemanka edefo sebe ebe yiwa fiate asofo asase so eden na ma ne bebasa ebe didi akum sebe emoawa bacteria ne ade ebe kum insufi na ebe pie ba sebe enwina ko wonan ebe se dompe no ese dompe no de du ayaresa bia ye be ka cho so kokesie mu ene na referral point no ukoduru ho a ye hwe na sebe ye mu ni hwe omo be ye bi dompe na ase de ade bi o eno ane se ye twa free ho minua ba abusua a mo hwe me anopai ede ye woda se wati mama BC nka pacho kona kope BC 56 a doctor for use a nurse for use ebe ye se wo asebe wonima apomodin ho asem na che se eye dro papa Adom mama ye contact intimisa the number ni 059-855-3075
pharmacy bia e wo kuro bia so se ya tamale ba bia ye wo ho bowura ho wo se wo pe BC56 cream a eye ekurado and a pile ointment na ne tablet a eye koko aduro numbi na to bi ma wonua na wonom a ebe prevent koko no e ma biem na be se tu ase kra me da mo ase ano pe se mo atie mi na mo beye na aduro ni kire a da bia meka ne se uto na o de to hode a enya adwuma na mmom wo yusu di a wo be hu ne sunsuan so papa no erade nhira ye nyina amen mama BC ena yete no enka no number no frɛ bibi kire wadwen a na wo de na di nkomo na